masugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Hulyo. Ngamsakbay na, makablaawan kayo man pay amin iti naragsak a Paskwa ken nagasat a panang pasungad iti baro atawan. Ayat, ragsak ken kapiya kumati agari iti tunggal maysa kadatayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Hulyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak jay tao analaka nga agpungpungtot. Basit laeng ajak magustuhan agunget akon adagos. Makiapa akpay nukwa. Saan laeng adayta? Jakpay makatututor. Kayat ko asawan awan aanusak nga aguray. No adaramidak ti kayat ko malpas adagos. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agmay-may sa kamot asimang patatang, kunakman no kunam amapan mo sukunin ni nanang ije palengke? Un kumaa, nakabaybayag mo isuwing bati ko na. Ay una yun, di kay man la nakatutur ako na kung tatang. Amumot ni nanang yawadak kaya taguray ti mabayag. Ngam kasla igaggagara na kitindag papauray. Sapay di na sumbatan ti awag ko. Iso pinanawa ko na. Inuray yung mat kumabiitin at tatang, amangan mat no nadagsan ti awit na. Wano saan, amangan no di na pa'y nagatang amin dagiti nakalista agatangan na. Basol na agbayag-bayag tumat ngamen. Kan maysa, amuna magngawan pagparadaan ni Jay. Impaigid yulat ta kuman itiigid ti kalsada. Adumat ti pagpaigidan ni Jay. Impaigid kumat, madanang sita kanyak. Kapuitas asar ko. Pimanaw ako na, sakto nagdiretso ang agawid. Ay, una yun. Marabyan nga ruden ang agawid ni nanang, tadi yung mat na uray. Sa payrash ar ita, sigurado apila manen iji paradaan. Kita ito inton madamdama, nung magagitak arumwar. Tamaban ko sukunan ni nanang mo, iji paradaan. Sino nga tamot ti bastos ang nagiwaramanan dito'y arubayan? Ang modamot akalin linis ko lang, ngam nagwarada man mo time. Apay manen ay Hulyo. Bigbigat ngam napudot manen ti ulom. Sino man tayo sana pumudot ti ulo na ngay, nagtakarupa na analaing hagiwara? Ha? Awanan bayin na kita karupa, nagalas taramid na. Nagato pagbasurahan na, ngam dito'y pa'y samo ti balay. Ay no! Mahay bladak lang do kastoy. Liklikam ngamin ati agpungto o tapno saan ka mahay blood lakay. Malikli ka mayamat agpungtot, no kasta ti ugali na kiti karubam. Awan kiti babayin da. Mala, baybay amon Hulyo. Di mo itulok ang madadaal ti aldaw mo gapulaang iti dayta basura. Siya kaun ti manglinis iti dayta, tapno sumardeng kan asumana o lakay. Day takot ti madikin ka Marina. Na, taapay nga iraman nakmanan. Una, tanasingput kamit ngamin unay. Itultulok mo mit nga dagwarawara. Di ka mat agtagtagari. Awan na. Nukasta ka na yun, aguham da. Ay na Hulyo, no di mo kayat nga adda agwara dito'y arubayan ti balay. Paaladam to'y sular tayaw. Ay una. Talaga akas tataramidag Marina. Talaga apaaladap to'y sular tayo. Tapno awan ti makaunag nga umay agiwara. Kang runaan iti amin, awan ti lumanabas amarites. Nay, adda ka mo lakay. Nalpasan ti assembly meeting yaw.
Saan ba'y? Apay nga rod ang nagawid kan ngay. Kasano? Kat nagbayag mo't ngagsaon na giti opisyalis. Matuo ka na. Iso nagawid ako na. Kasla di kamot na irwam Hulyo. Talaga akas taa, tay sumot ti party ti programa. Talaga nga agsauda amin. Tapno maibagada mo't adagiti concern ti barangay. Magpapadamot lang ti bagbagada. Awan mo't nga ron ibagada pagsayatan. Wano relief kumang agpay kadag iti bumarangay. Kat inuray mo kumaa. Anya ngay ti ang mom. Amangan mo't no adda itid da kalpasan ti meeting. No, day tanda din bagada ko man sagpayan ang rugi ti meeting. Awan mo't ibagbagada. Makasikur lang tagtugtugaw dyan. Ay, unay kan Hulyo. Di mun sapay nakagkagudwa ti meeting ng pimanaw kan. Talaga sana. Matuo ka na nga rod. Sapay nagpudot. Iso nagawid ako na. Taktakin da lang ti tao. Ado ko man tinalpas ko trabaho. No saan aga po dita nga assembly. Ha! Surungkon. Ala, amangan kayo lang ang amangan. Di kay agbabain taado ti makan. Oh, Marilos, mga lakapay iti kanyam. Ado pa'y ti taraon. Wen mare, di nang kadi pa kadanagan, ta talagang indwal ko tinangan. Kasta unay abusog ko. Happy birthday manen, mare. Agyaman nak, Mari. Ayan dagiti anak mo ngay. Nanganda ka din. Ay na, dagijay pa'y tikunam, nalpas dan amare. Dagijay daman no, agay ayam dan iti sirok ti mangga. Oh! Nakararwawa kayo! Kita nyo ba't ba't si tatanay? At nakaruba kayo madisturbo! Ay sus, agungot manan ni Tata Julio. Inayabam ko mga mina. Inayabak, Mari. Agraman ni Nana Marina. Ngumdi damot imay. Nunalpas kayong aminan anangan, agawid kayo! Saan ka kayo tagmarmarites pa lang di kukuha nyo nita? Abay! Di yung mapanunod ang makanisturbo kayo, di karuba kayo! Ha? Wantata! Agawid damot lang ang intun madamdama. Agpalpada lang ang biit. Pasensya kayo nuan. Sana bali tamaminsan kami laang mat nga agpaskan, Tata Julio. Agraraman mo't na ita, Helen. Bakbakitaran, yung kundi birthday gitin. Adula amin na ita handa-handa dita. Disturbo da lang iti karuba. Uray kumamit, no agawid dadagos. Saan mat? Tago umong da pailaang agmarmarites dita. Imbes ang makainanamod na tao. Saan? Tangalaw-ngaw damit timang mangag. Ay! Makapasurong! Grabe mat dagi ang Tata Julio. Nagado ti bisita itay. Ngam dila nagbain ang nagpuka-pukaw di ta arubayan. Ay, awan nga ruda. Iso nga ruda pimanaw kita yun. Tama nga nudyak makapagtipil kita niya pa iti maaramid ko kenkwana. Nakigtutak pa itay. Kunak man laangan no anya ti ipukpukaw na. Naglablabesan tayo talakay. Pakibiyangan namot laminan. Intungkwan, inikakon. Ay saan agparbang ka kumalakay. Saan aday tati pakailawanam. Kasano? Kat sumubsubramatan. Amo na a birthday party ng sumanaugid din. Saan mo't arabi iti panagpaskan tayo? Aldaw mo't. Kan may isa. Saan mo't nga inaldaw? Ngam agreklamo kit din. Ay na... Ala, baybay amon lakay. Di mon tutupan. Awaten tayo latan talo makay mga rudin. Di na siguro kaya tinaariwawa. Isong agrek-reklamo. Na. Hoy! Di kay man kumanatawa alumabas dito arubayan ti balay ko. Asino ti katawa niyo? Siyak! Ala, saan mo Tata Julio? No lumabas kayo! Lumabas kayo lang! Saan na masapul nga katawa kayo di nagpipigsa? Lumabas kayo lang arudan, mang disturbo kayo ba? Ha! Nagalas katigas na nga rabi dyan!
Ay unay kalakit din ay Hulyo. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agpungtot. Kanayon mo lakit din ang apudot ti ulom. Kasano? Kat makapa-stress mo't dagita ka ruba. Awan pa'y limpyo mo't. Puro da amin sakit ti ulo. Napay mo't ngamin nga dapay la ka aruba tayo Awan mo't ngamin ka aruba tayo ini. Ngumita, imaduda mo't tan. Ay kat kapilitan tagimatang damot nga rod iti solar da iti asidag tayo. Iso ang nagpatakder damotan iti babalay da. May mayat ideawan ka aruba tayo. Tadda peace of mind. Ita, awanan. Naariwawan taglawlaw. Agkaywara dagiti ubeng. Uray kumamit no saan daan ariwawa. Ay nakaad-ado a reklamom Hulyo. Imbes asursurwam ti makikaruba, kastakit din ti bagbagam. Makibagay kakit di kadakwada tapno awan ti riri. Oh! Itad niya ga po siya ti makibagay ka nakwata. Isuda hindi at ti makibagay ka niya. Asino da kumamit ngay apakibagaya. Ha! Naglalay ng dangay. Ay na si kamot laang ti marigatan no adda gurguraum a tao Hulyo. Basit laang abanag ngem umanay apagungungtam. Kalaban mo mat aminin akaaruba. Ewe na ata nag-aalas mo't ganto galid Ay unay kan. Siyak pa'y kit din ti mababain iti kastangar aramidam Hulyo. Amom, awan ti perpekto a tao. Iso apang nga asim ka di tasursurwam meten ti agbalin a nasaya at akaaruba. Asino nga'y tagtitinulong no saan adatayo mo laang agkakaaruba. Tuwalnakan Marina. Hulyo. Iti kaano man. Jak to kasapulan titulong ti orasino. Awan ti kasapula kiti sa bala tao. Iso nga uray awan ka aruba ta. Ayos lang kanya. May mayat pa ikidi at ulimag ti biyag tayo. Nakalutuan, Marina. Saan pa'y? Nagbayagan ngay. Kit no itay kapailaan naglut-luto. Nakulbot ti karne, tabaketan ti manok a pinartem. Iso ang masapul ang maanger a naimbag. Gawang kit din, tali. Mabisinahon. Ay unay kan, natangken pa'y nga rood. Basta gawa mong tamangantan. Mabisinak una yan. Na, di ka man makaururayan ako na Hulyo. Natangken pa'y nga rood ti karne, saan pa'y anaanger. Basta'y dasar mon ti makantanay mabisinakon. Maminsan lang ka diti sao, no di mo kaya ti maungtan. Anya manin ayat ibagbaga day ala kay Hulyo bakay? Pagpabasulin na nga ro dagiti anak taan nagiwara iti arubayan dalakay. Ne, apay, nakita na aya, adagiti ubing tinapan iti arubayan da. Diyak amo Ngam ti amo kat saan mat arimrimor dagiti anak ta. Binilin ko ngamin ida adida mapmapan ijay. Matlagayam, imbagam kumaakin ni Tata Hulyo. Iti kasta, saan abastag pagpabasol? Imbagak mat ngam ipilit na nga rod. Nakita na ngamin adagiti anak ta tinagiwara iti arubayan da idi. Ita, isuda mat kan ti pagpabasulin na. Basta bilinam lat dagiti anak ta, asaan da mapmapan iti arubayan da Tata Hulyo. Tani, naringa tay. Di tay amo ti ugali ni Tata Hulyo. Amangan no saan lang nga unget ti malakamda no bilang mapanday jay. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Di ba'y simbang bird? Nasaba na gudong. Naa. Kat inayadan yung matimangan atatang. Kasla kay matla maibusanan iti pamayan yung agisubo. Ay na, kanto pa'y ngay amalpas ka mga nagginad-ginad ka. Nodamakan, sige, subo. Tapno malpas sa dagos, kasnyay. Wen ngam inayadan yung di yung unay paspasan. Apay ay amakibibiyang kasi ka, Miriam. No kayat mo, di mangan kawat, itinapartak akas kanya. Tatang. Inayad sa umit. Ado tagur-uray at trabaho kaya talon. Iso ka parpartakak ti mangan, tapno malpasa ka dagos. Naa. Ngal-ngalan nyo anaing bagtikan ka ninyo, tapno matunaw apirme. Oo, adula aming tangalangal.
Di man ipadakin kang agmig-kimig kay. Ano, tegur uray at trabaho iya talon kunak manan. Iso partakak timangan. Tapno ado ti marpas ko. Anyangay, kunak tumat ngamin nga inayadan nyo timangan. Ganom. At to'y tidanong tatang. Urayak lang na bang aral nga iminumiti daram. Daytan ti ibagbagak tatang. No nagpardas kayon tumat ngamin amangan, anyangay, naltutan kay lang arod. Katusto na. Sumanaw ka pa ilang ba't dita? Naltutan lang arudan ta tao. Agungot ka pa ilang. Sa anak nga agung unget tatang, ibagbagak laang matipagsayaatan nyo. Huston! Agsaw ka pa ilang. Day takot ngamin ti madikada kayo. Nuda kayo ti dilawan mi, agungat kayo adagos. Ngam nuda kayo ti mang dilaw, kasla kayo... Nita! Huston ko na lang arudan! Hay na, nudi yu balbaliwan ti kasta nga ugali o. Jakla amon tatang. Ang mga nudumtang to ti aldaw nga agbabawi kayo, kunak manan. Hoy! Da kayo akaruba! Bagbagaan nyo na kita nakyo! Tadi da umay agiwara-wara dito'y arubayan ti balay ko! Ay unay kan Julio. Di ka agpuka-puka wakasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Makapasuron nga rod na kita akaruba! Di daan mo abagbagaan da kita nakda! Diyay lagpapanawat ang muna! No saan daan ariwawa? Agwarada! Ay! Una yan! Mahayblada ka talaga no kastoy! Husto daytan. Oh. Talaga ang umato ti daram no kasta nga unget ka nga unget. Lere. Away ngay. Kasla maulawag matay. Ha? Bakit? Matitirik na ka. Maulawag. Kalat asimakit titil-til kan ulok. Ay sus, ingka agtumar iti agas mo. Iti kasta, masigod day tamarikrik nam Julio. Masaya talaga. Wano saan? Itaray da ka na nga di ospital. Ha? Julio! Julio! Kumusta tirik na yo, tatang? Agpaimbag kayo, Tata Julio. Iti kasta, makaawid kayo dagos. Ay, kwa. Isuda, tinang tulong kanyak anang itaray kan ka dito ospital, lakay. Agyaman kada kayo. Roy, Helen. Awan anyaman na, tata. Asino kumapay nga'y agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Husto ti kinunati asawak, Tata. Naimbag laangan mild stroke laang tinapasama kan ka Julio. Liklikan nyo nga minti ka na yung agpungto, Tata. Makapadagas kada kayo ti kasta. Winmit nga min, tata Julio. Kinapundo na. Naabiris ko ito, Inay. Unang namatay ako. Sorry. Nga po iti sana nasaya at nga ugali. Sorry. No nagbalila ka na ugat na kayo. Ikarigatak nagbalbaliw. Ikarigatak nga ikatanti sana nasaya at nga ugali. Arumbang laang tata. Naimim nasmat laang ti agbyag no awan ti kaapam. No awan ti kaungat mo. Gusto ti ko na ti asawak, Tata. Kang runaan ni amin. Sigamot lang ti marigatan no at nakagurgura matao. Sana ya, Tata? Wan, pundo na itabarok. Kinapundo na. Diyak nakaturong nga gusto. Sa pamparunutak nang itinapasakita ka na tao. Nangruna ti panagungungat ko. Basit lang nga barag at diyang magustuhan.
Ako ito ka dagos. Ay na, agyaman nakta nakaamiris ka matlaang lakay. Uwan, bakit? Sorry, Mat. Napatisi ka. Kat mairam-raman ka, amaong ungtan. Naimbaglangan. Tanaranaan kayo dito istoro. Helen, Los. Da kayong matgayam, Tata Julio. Uwan nga rod, kumusta kayon tata? Kasi ti Diyos. Okay akmutan balasang ko. Ayun gayam. Umay kayong tuwa di tabalay. Tagpartiyak man intun birthday. Ha? Ay wow, katwan na tata. Itaman pa yung ag-celebrar kayo iti birthday yo, Tata Julio? Ay. Sigamat. Ang silibrar akmat Ngamjak lang iyay-ayab. Aya, ay kat naimbag man taagawis kayo ita, Tata? Wan nga ro, Tata Julio. Wala. Ta naragrag sakmat lang. Nuado tayo amang silibrar iti kasangay ko. Iwan Tata. May mayat kan naragragsak nga agpaiso no kasta. Wan, iso nga umay kayon to. Wan, masapa ka ito nga umay. Itugot yun dagiti anak yaw. Tagpagims kamin tupay sakbay ti pandangan. Kasta unay apanagyaman ko tanailasat ko tipan naka-stroke ko. Manipod idi nagbalbaliwak meten. Inidyak aminan dagiti dakas nga aramid ko. Kat ita nalaing akon ang makikaaruba. Ammo kon ti makibagay kat kay kayat dakon dagiti kaaruba mi. Kanayon da nga umay ditoy balay ang makiis-istorya. Kat nukas jay nga adapasken ditoy lugar mi, kanayon dakmeten nga awisan. Aging galangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo, Julio. Ken ka pagayam, Julio. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos kat nagsingsingpet kan. Numaminsan nasaysaya at matlaang ti agbalin anapakumbaba. Taditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kunada nga rudan agrikrikos laeng ti pasamak. Ditay ammo no asinon to ti makatulong kada tayo intun datayo met ti agkasapulan. Libre met ti agbalin anasaya at atao. Isu aditay nga rod kuma ipaidam dayta. Alakat ay wanam tinaited amay kadwa abiyag mo pagayam ko. Usaram daytoy itinasaya at tapno maragsakan ti Diyos ken ka. Alakastan pagayam Julio, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip
Ti Napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti Napalabas. Anya ti rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak, iti panagladladingit ko, iti damo ngayat ko. Nga, pagladingitan nak matlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko, ha? Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang, taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu iti impakak nanang. Ha? Ola, alaam amin ang akagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ije balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo latan ti agmay may sa dito balay tayo nanang? Sa nabali, taka na yun kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Agam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ije balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin ta gasgasto si balay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, taka na yun kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatar anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga ta marigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutay? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamak ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutay? Tatang, Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutay? Makapadakis king ka ti kasta anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Ay, sir, kumusta kan? okay aklang, Matramil. Kumusta kayo mo tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga.
Ani pa ang Jojo, tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel? Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan Ramil, agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santopulos, Aisel. Ikarik day tayo tibatok ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Ang yaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma, tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok, si kanti makamoy tanak ko ha. Sabay lang kumatayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmaymay sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana paikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka mo asawan, Celine? Awan ka diti plano nga biro kiti trabaho? Ay ko, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mo kami, nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adta dita pusom. Sana puno na ita, Celine. Agasawa talang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno na ita. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Didak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang kasawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yun siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong ti dosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, si kalangan timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tinti ka sa panagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Iswa, saan ka kumamasaksakitan? Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang.
Siya akong ti mangarami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apay-aya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo silin anak ko. Anya nga apay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na ngak. Ha? Naglaingin ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mo saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinana. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silen nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silen ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Anya? Kahit ko lang mo makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumat kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sasawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti mo. No adda payla panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Uray pa'y subyana. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di Silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko.
Awang kastoy asasaadag. Ay nalaaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo laang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Jujaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga no damat tandakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpasaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Atay. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugayang mga aldaw agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay ngagpaiso ka di nakamutin sarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam at ikinabak nang tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas ta natin. Ay, nag-alas ti ugali jay naasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balay da. Makadisturbo akano lang. Kasta ka day. Ay kit talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na no kasta. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumadjay anak ko. Wait. Di ka madalagan natin. Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo timakon ko nam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya timataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo mat ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho.
Kan may sa, at lang dito'y balay. Gapo tayo isugat nga rod ti kayat mo. Alala, awanan ti adu pa yan sao. At to'y ti daw dawaton makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan ti nagbantay kini Nanang Hazel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni Nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano, di nakmet ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay amat tanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusa. Gapo iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapudnunan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka.Esa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak pa ikit diti kasdya ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko man. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gapu taawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti ibagak. Ngam panagkunak kat sikamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang nga rod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam, Jojo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Denver. Tubuak ti kalingga, ngam iti agdama ket agnanaed kami dito'y Benguet, ta dito'y ti ayan ti trabahok, ket dito'y kami metten a nagpatakder iti balay mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaibati iti adal, nang runa kadag iti padak nga addaanen iti pamilya. Adon tinang nangagak akapadpada to'y padas ko, ngam kayat kulat tamet amang ngagan ti panakaidrama ti mismo apadas ko. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysan. Abing hitala nga no katamtiri daw, ha? Itayak pa lang at tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka mangilukat. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay. Abay, nagbayag ka mangilukat itiri daw ko na. At dalalagim di daw na ganyan. Ay, aday takamanan ako nak Denver. Di mo ambot isasawam. Agbutno ka man kanya ka, Marilo. Agbutno ka. Awan ti ipudnokan ka. Tawan matmading ar-aramidag. Ala, umunag kakit din. Apay nga minayaan narabyan ka manan anagawid. Nagapgapo maya. Awang bibiyang mo. Tasaan mo tasikat mang bibiyagan niya. Nawatam? Denver. Mala! Mangitasar ka kititi ka na, pamabisina. Sige, mabiit lang nga rod. Manggauak iti kanam lakay. Nagsweldo ka din lakay. Wen, nga madda pangaramata kiti sweldo. Awanan bagas tayo. Kastamat tandag iti daddo mapay ang masapsapul dito'y balay. Aginot kayo mat ngamin panunutin nyo matarigat kong agtrabaho. Suruam tagimpan. Sana day taggastos ka, gastos. Katwan matlakay. Agim impanak mata talaga. Dagiti matla importante aba nagtigat-gatangag para dito'y balay. At iti sangaribo. Isupay lang ti budget mo. Kinilo pay lang nga bagas ti gatangam. Tadyak pa'y makagatang iti may sa akaban. Sige. Adapay papanak. Ne, papanam ngay, katawan matrabaho mita. Ay, kat mabalag pa tagaliwak saya. Imbag lang nga pangyaw-awan ko iti kanayo na panakabanbanog ko iti trabaho. Sabali ti agparparik na kanyak. Adan sakit di manan sabali nga aramid ti asawa ka. Kastoy nga min ti aramid na tunggal adda babae na. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Apay nga itakala nga nagawid. Sa dino tinagturturugam iti dua arabi ha, Denver? Na, jak pala nakaununag ngam nagaduntin bagam. Ha? Na, naglisi ka man iti dalan ko, tasumragak. Nagkapuam ko nak. Di nakbugkawan na kasta. Apay aya damagam amin na papanan ken nagkapwak. Ket saan kamat apakibibiyangan ha, Marilo? Denver, agasawa ta. Karbagak nga rod ama-amuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti ar-aramidam. Naturog ka kita yan ti babaik. Anya? O anya? Napnak kan? Ayop ka, Denver. Apay adi mo sardengan ti kasta nga aramid mo.
Kunak man no nagbalbaliw kan. Ay na, talaga kasta ah. Aganos ka. Tasyakmat nga rod din nakiasawaam. Awan basol ko ah. Ta isudamat nga rod ti kumpat kanyak. Isuda ti mangkamkamat kanyak. Oo na yan, Denver. Oo na yan, tikas na nga ramid mo. Aginggat ka ano ti pa nagtutuok kan pa ng paspasakit mo kanyak. Apay, di mo pa ilan na iruwam tabagi maya. Aw-awatan na kadilatan, Marilo. Nailasag ko siguro di kastoy. Mala. Sige. Dali, aldawin. Ang mga numala daw kiti trabaho. Umayak lang agpeles. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Nanang, imatik pa ilang ka na kayo dagiti anak ko tarumwarak. Papanamaya katrabiin anak ko. Mapan ko sukunan ti asawak iti ayan ti trabaho na nanang. Amangan nga minusan manan nga agawid. Ay na, bye-bye amon di asawa manak ko. Amo na mo ti pagawidan na. Day takit nga ron ti parikot nanang. Amo na ti pagawidan na. Ngam sa bali matan abalay ti pagawawidan na. Agaw-awid kit di iti ayan ti babae na. Ay, bye-bye amon kunak manan anak ko. Laklakayan matan di asawam. Amo na matan tinasayaat kan saan. Makauma ti kasjay nga ramid na. Uray kas jay ti asawak. Isulat ta ti ama dagiti dua nga anak ko. No awan ni Denver, awan mat dagiti anak mi, nanang. Mala, wanan anak ko. Adda akon dita. Pasensya ka no anyaman ti made an naisawang ko. No makapasurun mo't nga men ti asawam. Laklakayanan ngam awan mo't lata pagbalbaliwan na. Hindi mo pa'y lang amin baybayan. Parparigatong pa'y lang ti bagay manakaw. Dayjayan ti asawak. Simrak iti restaurant. Partakak pa'y ti magna. Tama nga no jak masiputan no sa dino ti pagturungan na. Dayjayan. Adda babae adinano na iti may sa alamisaan. Kat naginagagta. Ayop kayo! Awanan kayo iti pain! Aga-agaw kayo di asawa! Anay ko! Kasto'y ti rumbangkan ka! Anay ko! Masaksak kita anak! Denver! Tulungan na! Denver! Marilo! Huston! Anay ko! Gunggunam! Aga-agaw kayo di asawa! Huston ko nakmat! Ala, umay ka! Di ka agiskandalo dito'y pangasim! Ala, umay ka tagsarita tayo. Umay ka! Ipatanak, Denver! Ipatanak! Anya kalaki din, Marilo! Di na kumamat ibabain dito ya. Ala, agawid kan. Awanan kay di ba in Denver? Mas isakit mo pa iti kabit mo gamitin siya nga asawam. Oh. Sige! Agdan na kayo iti babaem! Ayop ka! Juan! Talaga adan na ako ni Seni. Ta isok ti ayayatak! Hala, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka anak ko. Bye-bye amon di asawam. Agbiyak kamot nga uray awan ti asawam. Sana balay, dadamot dagiti anak mo. Bindot ko na ito'y nanang. Sana rin mga pinalubusak nga agdan na na iti babae na. Ha? Diyak gayam kabailan, nanang. Kabailam dayta anak ko. Panunutam dagiti adon ang nagbasulan ti asawam ken ka. Kas kumay ti kanayon a panagbababae na. Ken ti panangkabkabil na ken ka. Imposible mat adi mo payla ang malipatan no panunutam ti kinaulpit na ken ka.
Ay, ayatag ni Denver, nanang. Ay, salbag kit di day tang ayat-ayat. Day takot nga maintain bakbakit mau ti kinasukir mau. Nanang. Ay, malagip ko man ang tinapalabas. Saan mimetket at talaga akayat ani Denver ti pakiasawaam. Nga man niya tinaramid mau. Nakitaray kakit din kenkwana. Kitaam ita ti mapaspasamak. Agtutuok ka iti sidong na. Dayta ti maalala ti suker akaskin ka. No di na kan kayat ni Denver, bye-bye amon. Palubusa mon. Ngamen, kakaasi ka laeng anak ko. Jakmat nga rod ka ba ulan ang mapukaw ni Denver itibiyag ko. Ay, ayatag ni Denver. Iso tibiyag ko, nanang. Agawid kan Marilo. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim, Denver. Agawid ta ni Jay Balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Apay aya, dagulit ka. Jak nga roden kaya ti agawid di balay. Naragsak kamin ngagdandan na kiniseni. Iso apang nga asim, tas handa kamin ariribukon pay. Agam, Denver. Alala. Pumanaw kan. Sakbay asumangpet ni Zeni, Marilo. Mangan kan, anak ko. Nagluto ak iti paboritong asidaan. Alan, mangan kan, anak ko. Dua nga aldawan, adi ka nang nangan. Ha! Awan ti lalaki ka. Awan! Awan! Ibagbagak lang arudan nga awan. Dagulit kayo mat. Jak kayat akan ng day tatanaatamat. Kayat ko dyan na loom. Iyalandak iti na loom. Tayso ti kanak. Ay na, agkakanat man ang tibagbagaman ako. Pangaasim ka di Patib ka ram ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman a pagdaldalanam ita. 1 + 1 = 2. Dayjay da no? Nagkuyog dan ngay madayo. Nagkibinda. 1, nagkibinda. 2. Nasaya atakmat nga asawa. Awan mat nagkurangak keng ka. Ngam, apay ngay, mabisinak. Ay, Marilo, anak ko. Kalma ka kumalaeng. Tila man malablabin maon. Nobody's perfect. I love the way you lie. Save the last dance for me. I love you forever and ever. Hoy, Marilo! Apay ka di tatang. Ada ka di bagbagayo. Ay, na. Kakanatan di pagbagaman ako. Ay, di mo kumamit itulog ang mapukaw ti limbong ti panunot mo. Gapulang iti day kaya Denver. Kwa tatang. Parwaram day ta babae. Parwaram no kunak parwaram. Tano sana rumwar. Agguluak ditoy. Ay na. Ay saan na nasaya ti kastoy ajar ti anak me. Ay masapula kasaritak ti asawak. Tay panbilangan ni ti doktor ni Marilaw. Shhh! Tagtagari. Di ka na tagari tatang. Sana na may subli pa'y tinapalabas. Tanapasama kanday jay tatang. Na. Iso adi kag sasaor, wine. Basta awan dakes nga aramid ko. Ay bakit? Anyagatan mo ipantalaang di ospital ti anak ta. Mapantay pa doktor ni Marilo. Ay, day tamat nga ron ti pampanunutak lakay.
Magan kit di no matuluyan ti anak ta, no baybayan ta ti kasjay abapaspas amakan kuana. Ay, Sabio. Agpatulong ta kadagiti masaknan. Mangkita ta iti ahensya mabali na makatulong kadata. Agpatulong ta. Tabarang at da libre mabalay na pagpaagasan ti anak ta, bakan. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Shh! Maturog ka na, baby Wan. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Toy, inumamon. Ha? Naimas matlaang ka ti dayta? Wan, anak ko. Naimas daytoy. Aggatas ka ta maturog kan, wan. Iti kasta, masapa ka nga agreeng intun bigat. Adda pa panan tayo. Toy. Iyag mo. Adda pa ito'y tinapay. Tagtam na imad. Naimas. Kaya't mo pa'y kaday, anak ko. Tinapay, 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 gatas, gata. Mabiit lang nga raw ta mga alapay, anak ko. Ay, kumusta mo't nga tandya, anak talakay? Ay, wan ka rod bakat. Sapay kumatagim bagpay. Ada asi ti Diyos bakat. Patsat nga gimbag pa siya anak ta. Nakasingsingpet ni Marilo. Ngamno apay mat nga isupay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Ay, awan nga rod Tayo tumat gamin a Denver. Naabak ti panunot na. Gapo iti inarami tayo lalaki. Ay, Diyos ko. Di mo kumabaybayan ti anak may. Ilisim kumaha iti anyaman apakaisadmakan na. Tarabayam kumaka na yon, kat paimbagam iti anyaman asagubanit na ita. Pangaasim ka di, apo. Naimbag ka din na talaga, mami. Wan, anak ko. Naan-anayan ti panagimbag ko. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan niyo kan ni manong mo. Kastamatan ka da lolo, kan ni lolam. Agyaman ak no kasta, mami. Talaga na ayat ti Diyos kada tayo. Ngamin, pinagimbag na ka. Launay anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay, mami. I love you. I love you too, Gwen, anak ko. Adan samot tao. Adag tuk-tuk-tuk. Siya kon ti mapan kita, mami. Siya kon, anak ko. Ingkakit diringan ni manong mo tamangan tayon. Nakaluto ako ni ti pamigatan tayo. Sige, mami. Ala, ingkakitaan na ni manong mo iti silid na. Takitaak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Wen, mami. Marilo. Denver? Pagawanan na ko, Marilo, asawa. Agbalbaliw ako na. Promise. Ala, umunag ka. Dadagiti anak mo di taunag. Isudati ka sa ritam. Anya nga iti planom ita, anak ko. Nagawid mo't gaya man ti asawam. Kapilitan nga agawid Tapi napanawan ti kabit na nanang. Saan lang nga dayta? Masakit pa yan. Kat, kasano dayta? Di kat pakawan manan ti asawam, tako namot nga ayatam unay ni Denver. Idi dayta, nanang. Ngam ita,
Saanan? Ha? Ngam sige. Tapno di namat ko na. Pakawanak. Gaputa isukat nga rod ti ama dagiti anak ko. Ngam saan kami nga agkaida. Manipod ita. Aglasin ti pagturugan mi adwa. Diyak tumaumang agkid daw iti pamakawangkan ka bakit? Nagbabawya akong dagiti inararamit ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pakawanak, Marilo. Di ka agdanag, tanapakawan kan Denver. Ngam, jak kayatan ti makidannaken ka. Ha? Kas asawam, itad ko ti pamalubos nga agnaad ka dito'y balay. Tapundar tamat da ito'y adwa. Balay tayo kadagiti dwa nga anak ta. Iso nga adda nga rod karbangam. Ngam lading itak, no saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Marilo. Panawan tulangan ti makaibaga. No agsubli pa'y ti sigod a panagayat ko kan ka. Wan no saanan. Ulitak. Napakawan kan. Kat agnaad ka manan dito'y balay. Ngam no saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Sapay la ko matamaawatan nak, Denver. Bakit? Day takat gapumat laeng ka dagiti inararamid mo. Basol mo. No apay anagbalin akas to'y tiriknakan ka. Pasensya kan. Ngam nagbalinan analamiis akas layelo. Tisigod akas labaggang ti kinapudot na maiyarig iti panagayat ko idikan ka. Maawatan ka, Marilo. Kat aklo nagtanya managasat ko kan ka. Nakasaganak nga aguray. No kaano ang maisublim ti sigod ariknam kanyak nga asawam. Marilo, bakit? Dandani sa nga pulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga magingga ita, saan pay laeng anagsubli iti sigod tilangan-langan mi nga agasawa. May sa abalay ti pagnanaadan mi, ngem nabayagan asaan kami nga agkakaidda. Sabali ti kwarto na, sabali met ti kwartok. Ilabak dagiti murang ko, ilaba na met ti murang na. Ngem uray no kastoy ti sitwasyon mi, pagyamanak latta, ta at least adalat tamet dagiti gundaway nga agin inistorya kami. Nang runa, no kasjay nga adda dagiti anak mi, ket agsasango kami amangan. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Anusam ti kasta a sitwasyon nyo ta si kamet tinagbasol. Rumbang laeng agyaman ka, ngamin inawat ken pinakawan na kapay ti asawam, iti likodan ti panangikulasay mo ken kuana. No maminsan di tay ngamin kumagundawayan ti kinaanos dagiti mangipatpateg kada tayo. Ngamin saan nga agnanayon ket makaawat ken napabusoy ti maysa a tao. Laglagipan tayo asaan nga agpapada tirik na ken kapanunutan ti tunggal maysa. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat.